دلی بلبلی بدم گمون هوارکم نگم بوم ای خدا ای خدا رادیو دنگی گل دنگی توی هاواتیا جناب دانوچه رادیو دنگی گل دم باش ایرو 24 تیر ماه 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 13 لآمده 14 گدار نیجه همه بولتن روژه پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه لزاپ و متینا سه داگرکر هاتن جزا کرن لچیان کردستانی گریلای تفگر آزادی کردستان لدیجی هزین دولت ترکا داگرکر هیچ چالاکی لدارخستن هپگر را گاهند که لحرم متینا و زاپه شر لدیجی داگرکریا دولت ترک گرانه هات دیار کرن که هری داوی لزاپ و متینا هیچ چالاکین به باندور هاتن ندارخستن لگوری آگاهین ده سه چالاکیان سکوانی ده هری کم سه اسکرین ارتش ترکین داگرکر هاتن جزا کرن هات راگاندن هپگه و دربار انجام داویین چالاکیان ده آگاهین برفره پاروه بکه گدار نیجا روزنامه‌وان انگیت سیروان آگاهین داویین لسر ایریشین داگرکریا دولت ترک چالاکین گریلا و بگشتی رو شهر می راگهاند ام بهفره گداری بکن دم باش تایبەتی دوشەف دیسا تەفگەرە هەلیکۆپتەران تایبەتی لە هەرێما سەرگەلی ئانژیوەکە ڕۆژاوای زاپێ گەلێک زێدە بوو و ئەv هەلیکۆپتەر دەردوورێ تەواهی گولە باران دەکردن تایبەتی گرێ جوودی گرێ ئامەدی و هەمان دەمێ تایبەتی گرێ بەهار ئەف تەفگەرە هەلیکۆپتەران پڕ زێدە چێ بوو لێ دەرێت تابی چالاکی گەریلا چێ بووە دەما و هەلیکۆپتەر خوازن لە گرێ بەهار لەشکرێن خۆ داینن لەبەر هێزن گەریلا ساعتن شەفدا دو شەف چالاکی پێکانین لوان هەلیکۆپتەراندا مداخەلی وان هەلیکۆپتەران کردن و هەلیکۆپتەران ناچار کردن و هەرێمێ دوور بکەون تایبەتی ئەس دەربازی مەتینە بم لە هەرێما مەتینە لە هەرێما گۆلکایەژی دیسا تەفگەرە هەلیکۆپتەران چێ دەبە و لەبەر هێزن گەریلا مداخەلی وان هەلیکۆپتەران کردنە دۆ دیسا بە هەمان ئاوایی لە هەرێما شێلازێ ئەف هەلیکۆپتەر دەما تەفگەرەوان چێ بووی گەریلا مداخەلی وی کردنە هەمان دەمێت لە هەرێما گۆلکایە مەتینە ئەو کەپچەیەن و ڕێچێ دیکەن ji bo dagirkeran kesên ku dixebitin li wê derê gerîlayan ew kepçekirin hede û aracên ku li wê derê ji bo dagirkeriya rêçê dikin gerîla li wan kepçan dane wek çalakekî duho ev çêbûye heman demê dîsa werin rojavaya zapê leşkerên ku li rojavaya zapê xwe bicîkirine gerîlayan li wir du çalakiyan segwanî li ser wan dagirkeran pêkayîne li wir yek û zelal bûye du dagirkera hatine kuştin di encamê wan çalakiyan gerîla de yên duho pêkatine taybetî du çalakiya gerîla de dema leşkerên dagirker dikewin tevgerê de gerîla çalakî pêkînin çalakiya sekvanî piştî wî ji tirsê vê çalakiyê ku gerîla me gelek cara baskı dema mermek davêjin hemû dikewin panîkê derdorê xwe gulebaran dikin ev dagirker piştî vê çalakiyê derdora xwe bawekî dijwa gulebaran kirin û heman demê piştî gulebaranê şewat derket li herêmê rojavayê zapê û ew mayîn ew dehfikek û dagirker ji bo gerîlayan bicê kirbûn li wan herêman di encamê vî gulebaranê ku dagirkeran kirine di encamê şewatê ku derket hemû teqiyane yani mirov dikare bêje rêbazên ku dewleta tirek artêşa tirek ji bo tunekirina gerîlayan seyîlê de an rêbazên ku bikartîne ew bicêkirina mayînan bi xwe wana îmha dikin bi destê xwe tiştên ku ji bo gerîla dixwazin derbile gerîla bidin bi destê xwe îmha dikin duh bûye lê wisa çêbû li herêma rojavayê zapê heman demê wekî min gotî ev êrişên ku pêk tên û heman demê wek deşta kafiya li herêma garê duh dîsa deşta kafiya û herêma heftebax wek sîsle heftebax diyar helîkopter xwastine ku hene xwaniyez bikin an jî tevgerê wan çêbûye gerîla li wê derê mudaxelî wan helîkopteran kirine yek û xwastina xwe ber bi garê werin
ev agahiya giringe ku doh ev bûyer çêbûye heman demê ev êrişên ku pêk tên an jî ev çalakiyên ku pêk tên ji alî gerilayan ve rastî wisa hemû bihêsaniyan ji rêzê nînin ji ber ku mirov lê nêre yan ji mirov em dişopînin taybetî li herêmê Rojavayê Zapê hema demê li herêmên dinê yanî cihê ku dixwazin lê leşkeran dayînin cihê ku dixwazin lê dayîkerî pêş bixin bi sedan caran wê derê tobaran dikin yani tobaranê ku çi zilalekî nagêje gerîla tenê ji bo ku rewşa xwe ya derûnî an jî wek psixolojiya xwe rahet bikin yên leşkerên xwe her roj heya êvarê wan deveran den ber gulebaranan den ber topan û di encamê wê de şewa derdikeve daristanê wê derê dişewitin ev diyar dike ku rewşa leşkeran çi qasî nerahet e li hember hêzên gerîle heman demê çalakê ku pêk tên ew qasî tobaran heye ew qasî êrişên hewayî hene ew qasî êrişên bi helîkopteran hene lê gerîla dîsa bi awayekî performansekî baş derdikevin çalakiyên xwe pêş dixin çalakiyên hewayî pêk tên çalakiyên li ser erdê pêk tên çalakiyên sekmaniyên çekên giraniyên bi taktika sabotajê yani gerîla roxmê hemû êrişên ku pêk tên bi her awayî çalakiyên xwe pêk tîne û performansa xwe ya herî baş li wê şer de nîşan dide dîsa jî sewqiyat an jî veguhastina hêz ji bo wan deveran pir zêde ye û taybet zextê li ser wê gelê wê herêmê zêde ye taybetî walakirina gundan yani bi awayek mirov dikare bêje pedekê jî di wê îşe de yani pedeke wek rola pedekê wek dorpêçkirina herêmên gerîla rêgirtin ji bo gerîlayan û heman demê zext çêkirin li ser gelê wê herêmê û walakirina gundan yani wek pedeke gundan wala dike û leşkerên tir jî tên li wê derê bicê dibin rewşê ji di helema sergelê bûyî awaye ew gundên herêma Amêdiyê û Dêralokê navberê wê de tevgerek pir zêde heye û ev tevger wek min gotî hemû dibin çavdêriya pedekê de çê dibin rewşek bi wî awayî heye dîsa li ser gundên vê derê wekî her tim êriş pêk tên û berdewam ev topbaranên tênkirin dibin sebebê şewatê li wê derê li daristanên wê derê û herêmê dişewitên dagirkerên wê derê û pedekê jî li hember wê dengê xwe dernaxe yani wek agahiyan de em mirov dikare ji herêmê wan agahiyan parod Gudarên êja doza rojnamevan Serdar Xaraxoç wê îro were dîtin. Rojnamevan Serdar Xaraxoçê bi salên dirêj ji bo kevneşopiya çapemeniya azad ket de 23 Gulanê bi daxwaza îadeya ya Almanya bi hinceta xala 120 nehan be li mala xwe ya Holandê hatibû bincavkirin û paşê hatibû girtin. Xaraxoçê 14 Hezîranê bi şert hate berdan bi kefeleta 5000 euro hatibû berdan. Pasaporta Xaraxoç hefte rojekê ji bo îmzayê bide hatibû desteserkirin. Danişîna Serdar Xaraxoç wê îro saat 13 ande bêdîtin. Di danişînê de wê biryar wê dayîn ku Xaraxoç radestê Almanya were kirin yan na. Gudarên êja derbarê doza dadgehkirina rojnamevan Serdar Xaraxoç ji paytexta Hollanda Amsterdamê hevalamaya rojnamevan azê botan dozê dişopîne û niha li ser xeta telefonê ye. Hevala azê dem baş. Dem baş heval Ergün. Hevala azê hûn tu ciyê bûyerê dozê dişopînî hûn niha li ji xwe belkî salonê ya jî kune nizanim derbarê em niha berderîne heval Ergün em niha qasî disê qediyam dikevin hundur. Berê hevala azê derbarê dadgehê çi agahî dikarî bi me re giştî parve bikî li ciyê dadgehê kesayet rojnamevan û siyasetmer dar di nav de rewş çawa ye çi qatê şopandin bi giştî atmosferê tu me re rakînî baş dibe kerem ki Bele heval Ergün niha em Amsterdamê ber mahkemê ne niha berderîne em hewl dibin dikevin hundurê salonê danişîn dest pê bike em jî bişopînin. Niha elbet ez vê bêjim gelekî rojnamevan û her wiha dostên gelek Kurd vê derê ne Serdar Xaraxoç rojnamevan û ji bo destekdayînê hatine vir kom bûne ji Almanya hatine, ji Belçika hatine, ji her wiha Hollanda heye, ji Fransa hatine gelek kes vê derê ye. Îro li Hollandayê paytexta Amsterdamê mahkemeyê rojnamevan Serdar Xaraxoç elbette me heta dawiye min bişopînin. Rojnamevan Serdar Xaraxoç 23 Gulanê wek ku hûn jî dizanin li ser daxwaza Almanyayê li Hollandayê hatibû binçavkirin û girtin Serdar Xaraxoç 14 Hezîranê de bi kefaleta 5000 euro hatibû berdan. Rojnamevan Xaraxoç heftê carekê îmze dida me jî dişopem
و پاسپورت وی هر وها هاتبو دست سرکرن ایرو دیسال پایتخت هولندا آمستردام دانشینا وی هيا و بریار به داین که سردار کاراکوچ رادیس آلمانیای بکرن آنها سردار کاراکوچ لآلمانیا دنابرا ترمه 2017 و گلان 2018 دجی لگو گوری خالا 129 بیجیم بیه دیدارزاندن Almanya pişti 7 salan bir yara girtina ya navne teveyi der haka rojnamavan Serdar Karakoç'ta. Peki süreceki bir vusa giren habana çıma övedeme tabii ki Serdar Karakoç nahat girtin evciye perseye. Ev bu kayıcı iru danışına da yeperstike lebenda çıbun brastici kezvetişti tabii ki nizane. Kuyaya evdoz be tamamı siyasiye ucu bu parasına Berjevendiyen devleta Türk hatiye vekirin. Almanya hüşmendiya devleta Türk neziki perskileka Kurt be elbette heval ergün. Rojnameger u siyasetvanın Kurt kırılmazedike u bu avayke siyasi idadarız yine emcici bu veyke irul vederine eme hatta davi eme doze bişopinin encam çider keve eme dista hevul bedin bültena saat fazla hande saat ziyande eme ragihinen. Mele evalaze gelek spas dikim tu dişopini çavata gon u çey sesiyanda eme bende bin tu agahi ve encamın mahkeme be me u gotari mere parve ki gelek spas dikim evalaze. Bele az gelek spas dikim ve şanfayş. Dem baş spas. Dem baş. De encama barana artışa Türk de gündeki doğuki şavat derket. Eriş u dagirkeriye devleta Türka dagirker ya be hevkariya pedeke li ser başûrê Kurdistanê bên avber devam dike. Ji ber bêdengiya desilatariya Demboriya Herêma Kurdistanê û desilatariya Iraqê her ku diçe dagirkerî û êrişên li ser başûr berfirehtir û zêdetir dibin. Li gorî agahiyên hatin bidestxistin, doh devleta Türka dagirker bi balafirên şer gundê Kanî yê li sînorê bajarokê Amediyê bombarduman kir. Di encama bombardumanê de şewatek mezin li sînorê gund derket. Li ciyê şewat derketiye jî balafirek bê miroviya devleta Türk ketibû xwarê. Hebûna PKK ya li navçeyan hebûna statûya Herêma Kurdistanê ye. Mamoste û çalakvanên mafê mirovan ji anefêra Axfîn û êrişên devleta Tirkiyên dagirkeriyê şermezar kirin û gotin armanca devleta Tirk dagirkirina Başûrê Kurdistanê û tunekirina statûko û hemû destkeftiyên Kurdan e. Mamoste Azad Ehmed diyar kir ku beha devleta Tirka dagirker bê bingehên êrişên devleta Tirk êriş û îdayên devleta Tirk bê bingehûn û got armanca wan dagirkirina tevahiya Başûrê Kurdistanê ye. Mixabin desilatariya Herêma Kurdistanê û desilatariya Iraqê heta niha li dijî dagirkeriya artêşa Tirk bêdengin. Çi wek mamoste, çi wek çalakvan rewşenbîr partî û aliyên siyasî divê herkes li dijî dagirkeriya devleta Tirk rabe serpiyan. Çalakvanê civakî Rêbwar Ebdulkerîm jî diyar kir ku Tirkiye dostê tu Kurdî nîne û got eger li wan çiyan yeneke goran yan jî her aliyekî din be jî devleta Tirk wê dîse jî êriş bike ji ber ku armanca devleta Tirk tunekirina Kurdan e. Rayedarên Tirk ji her demê dibêjin Hewlêr, Kekûk û Musul ya me ye. Ev jî armanca devleta Tirk eşkere dike. Mirnişînên Kurdan ji ber xiyaneta navxwayî hilweşiyan. Niha jî eger xiyanet tune be Dron û balafirên Tirk û eskerên Tirk nikarin bêne herêmê gundan bombarduman û tune bikin. Rêbwar Ebdulkerîm herî dawî got mayîna PKK li çiyan tê wateya parastina statûya Herêma Kurdistanê jî. Eger PKK li wir nemîne wê çeteyên Daîş û El Nusra li wir bin. Divê herkes li dijî dagirkeriya devleta Tirk rabe serpiyan û li dijî dagirkeriyê têkoşînê bike. Divê teqez gel bê ronîkirin. Nivîskar Zekî Bedran li ser pêşketinên dawî nirxandinek kiriye û dibêje Tirkiye ketiye tengasiyeke mezin ji bo vê jî hewl dide bi Esed re li hev bike û rêveberiya xweser û hemû hêzên demokratîk bertiref bike. Bedran dibêje Erdogan li ser çeteyên Daişê û hêzên îxwanî gelek hesab kirin. Lê ev hesab teva têkçûn niha jî dixwaze bi riya Beşar Esad li ser piyan bibîne. Lê divê were zanîn ku ger Esad bi Erdogan re were cemev dagirkeriya li ser xaka Sûriyê meşrû dike û hem jî wê piştgiriya gelên Sûriyê winda bike.
روزنامه‌وان بدران میناکا قبرس و هاتای ده و ها دوام دکه. هاتای پیشی وک هرمک سربخه هاتای اعلان کرن. پشره الحاق ترکیه کرن. لقبرس جی روشکه و ها هیا و ترکیه دخوازه وک دولت که جدال جهان فرض بکه. دولت ترک خوابک پارزوان مافنگلین فلسطین نشانه ده. لیش بو 5 میلیون کردی دبیجه لکودارا جهان چادره که کردان هبه ام ایریشی و چادره بکن. ایدی جهان دزانه که ترکیه قبرس کریه چاریانا مافیا. چند روز بره سالوگرا داگر کرنا قبرسه بو. همو روبرین دولت و نونرین پارتیان جبو پیروز کرنا داگر کریا لقبرسه کتن ریزه. اف کلاسیکه که ترکانه. لیا بالکیشو بو که اردوغان باخچلی و مافیا ده یک ریزه ده بون. مافیا آلاتین چاکجی که زلام هری نزدیکی باخچلیه دو فرماندارین قاشوین او سوره به هفره و نکشاندن. ویجا کرد و پرسیدکن. لکلک پارتیه که نجات پرست و فاشیست و مافیا چه کار مخالفت سوریه و اوسو هیه؟ لی هر کس دزانه که ترکیه اوسو یعنی جه مخالفت سوریه وکه پیون بکارتینه. حتی که اوسو ده همبزا ترکیه دبن و نکاربن خوابکه کرد بناو بکن و دناوا گل ده ورن قبول کرن. جخوا پشتی هبلدان اردوغان که به اسات را لحو وره اوسو کتیه ناوا ترسک مزن. اگر ترکیه و سوریه لحو بکن و حاله وان چه به؟ روزنامه‌وان و نویسکار زکی بدران هری داوید بیجه اگر امریکا جه سوریه وکشه و ترکیه بکوه تنگاسیه که مزن. جبروی جی بلز و بز هول دده به اسات را لحو بکه. دیسه جی دوه امزاره بن که هولتان و پلان ترکیه گلکی مترسینه. دوه ریوبریا خواسر و همو هزین دموکراتیک و راستی ببینن و پیشکتن آن جنیز و بشوپینن و رایا گشتی یا جیهان آگاهدار بکن. جیهان نزانه بین حال و هرمه چه دبه. ترکیه هر تم پروپاگاندایا تکوشن آلتجی تروره دیگه. دما که بالا جیهان دچه سر شر فلسطین و اوکرانیای فاشیزما ترک جوه روشه سوده دگره و هول دده لسوریه خرکرنا کردان به انجام بکه و ریوبریا خواسر جهوله راکه. دولت ترک جبو داگرکری سودش لوازی حکومت عراقی دگره. حتی حال همبری داگرکری دولت ترک آل سر باشور کردستان تو هلبستک جدی حکومت عراقی چینه بویه. دولت ترک داگرکر سود جوه روشه دگره و به هفکاری پده که به نافبر ایرشین خود دومینه. پسپور لشکری الا نشوی سدم داگرکری دولت ترک آل سر باشور کردستان جه آژانسا روزنیوس نرخاند. الا نشوی دزانین که یک سدم داگرکری دولت ترکیه سر خاک عراق و حرم کردستان لوازی حکومت عراقیه. الا نشوی گفت حکومت عراقی ته هلوستک دیجی ایرشین ترکیه نشان ناده. به وی رژی تدیدن که عراق پاراستنا خاک خو ناکه. هزین رزگاری افرینه لدیجی داگرکرین لسر خطا بابو ازازه دو چالاکین سردگرتن لدار خستن. انجام آوان چالاکیان تاوی دیمنان جیر راگاند. چالاکین پیشی 19 تیرمه لسر خطا باب پیکات. شروانین هر ایجی دو باسکان و دکوین ناوا چپرین دجمن و دربک گران نواندخن. چپرین داگرکران تین ایمه کرن. ویسای تاکو دوچکا لسر و هاتیه بچی کرن دربخوار. هر اوها یک فرماندار 4 داگرکر هاتن کشتن 4 داگرکر جی بریندار دبن. یا دویمی جی لسر خط ازازه 20 تیرمه هات لدار خستن. لور جی تاوی دو بسایتین لشکری چپرین داگرکران تین ایمها کرن. ده انجام ده 6 داگرکر تین کشتن 3 چته جی بریندار دبن. شروان دچین سر جنازه داگرکران دستاتین سرگلک کلوپلین لشکری. هزین رزگاری افرینه چک کلوپلین دستسر کریجی به وشاندن دیمن را نشاندان. پشتیوان چالاکیان دولت ترک و چتین و گنده هرما افرین و شهپای توپاران کرن. دیرشان ده ولاتیک بریندار بو. هر هی گوت اما که هزین رزگاری افرینه جاره که دنجی دیار دکن که لدیجی ایرشین داگرکریا ترک این لسر سیویلان و چالاکین برسفداینه ین مزن بناور دوام بکن. مرشده اولتان لدیجی تجرید داگرکری و خیانت رابن.
نوبت آزادی یا فرانسا باجار استراسبورگ کت هفته 629 ده هفته 629 ده مالباتا اولتان جه المانیا باجار دارمشتات چو ستراسبورگ او نوبت دور گرد. مالباتا اولتان مرشده اولتان هفجین و سلیم اولتان و کچ آوان 8 سالی سارا دکومه ده چیه تگرن. اولتان گوت وان لسر ناو ناوندا جواکا کردا دموکراتیک چالاکی دور گرتنه. لسر ناو کومه مرشده اولتان آخفی و گوت دولتا داگرکر 25 سالن ریبرتیا ما جمع خود کریه. لی ریبرتیا ما به فیزیکی بمره نبجی هر تم بمره ریبرتی ریا آزادی نشانی جنین کردایه ام تجیدا گرانکری یا لسر ریبرتی اخواه قبول ناکن. از وقتشنا که کرد جبوکو سروکاتیا ما گلک تشتی خوش دانا جنین کرد آزادی جنا کرد دیری آزادی کرد ام جی وکا گلی کرد وکا جنی کرد ام آزادیا سروکا خود خوازن دماغو هر جا که بریم کدیس تراس کشبو چالاکیه تمجی و آرمان جکیتیش و آزادیا سروکاتی از هیست کم از ویجی پر دکم هیجانی اما اف ویجاری هیجانه وی هم استرا yani mehten ha belki malbat sarı bu sebep az ne halden ama tuz malbata ne kadar ve cari bu belki herkes her cedi tahtili mektep tahtili de me zaruka fakir deshat mevederi jibo az henek di niziki seroke xababım ama ka jene kurt ama azadiya seroke fat khwazan am tejida ku seroke ma tiran نای قبول کرد. پارتیا اسلامی کردستان پیمان آلوزانه دیدیروک در رشیه سروک گشتی پارتیا اسلامی کردستان پیک حکمت سربلند ده 101 سالوگر پیمان آلوزانه ده داخیانیتا و گوت گل کرد لسر آخا مزپوتامیا شارستانی هری مزن آوا کریه و بوی آلیکار که شارستانین جیهان پیشوه بکوین. هزین امپریالیست به پیمان آلوزانه آخا کردستان پارچه کرن و رادستی دولت داگرکر ترکیه، ایران، سوریه و عراق کرن. به وی پیمانه لکردستان روژن تاری دست بکرن و سردمک چوساندنا تونکرنه ها دست بکرن. اف سیاست چی پشتی دبن سروکاتیا مصطفی کمال ده دولت بناوی ترکیه هاتا مزراندن هات دست بکرن. دولت ترکان نجات پرست هبونا گل کرد قبول ناکه و ناسنامه کرد ارنگاری کردستان این کاردکه. بانگا ما جبو گل کرده و که تجاری به داگر کرین کردستان را باور نکن. ام به هلوست که نتوایی دیار دکن که ام کرد و که همو گلین چیان خودی حقن و جبو که لسر آخوا خوا به آوایی که آزاد بجین لبر خوا بدن. هر لپرسینک بی پارزر لگل سلیمان احمد هاتو به کرن بتاله. پارزر کاوا لطیف درباره رواندن و گرتن روزنامه‌وان سلیمان احمد ده جه آژانس روزنیف سر آخفی و گفت روزنامه‌وان لسر لچار آلین جهان آزادن که خواه ifade بکن و کار خواه روزنامه‌وانتی بکن. مخابن دستلاتاری حرم کردستان واجی جهان تفدیگره و قانون خوشی بن پیدکه. مینا که هری شنبر جی رواندن و گرتن روزنامه‌وان سلیمان احمده. پارزر کاوا لطیف لحرم کردستان دیکتاتوری هیه. اف دیکتاتور جی تندیل روزنامه‌وانان ولات پاریس و آزادی خوازان دکن. سدما گرتن سلیمان احمد جی ندیاره. لگوری قانون دوی روزنامه‌وان نین گرتن. اگر دراغاندن ده سوچک کریبه جی دوی نی گرتن و لدر و وره دادگه کرن. مخابن هر لپرسینک لسر سلیمان احمد بی آمده بونا پارزرین وی هاتیه کرن و اشکنجه لحاتیه کرن. اف گریار جی لگوری دستور عراقی سوچه. حتی که دادگهین هرم به پیام و فرمان رایدار سیاسی حرکت بکن دموکراسی و عدالت نایوی ولاتی. لبر زنجه هفست دونم آرازی شوتی. جبر سدمک ندیار لهرما برزنجه آسر به سلیمانی شوات درکت و ده انجام ده 700 دونم آرازی شوتین. لسر بویره روبریا پولیسان یا دارستان و جنگه یا سلیمانی
ve daxiyine ki ragand ku jiber sedemek ne diyar agır be sinure günde şoki ye serve bajaroke berzence ye geredayı navçaya Seyit Sadık Yaser ve Süleyman Yeketiye. Hate gotin ku de encama şevatê de 700 dönüm zevî şewitîne piştî demekê agir hatiye vemirandin. Li navçeya Arguvana Meletiyê jî şewat derket. Li navçeya Arguvanya Meletî şewat derket. Şewat bi berfireya hektarekî belav bû. Lê bi müdaxeleya welatiyan û tîmên agirkujiyê agirê derketî hate kontrol kirin. Li gora gahiyan sedema şewata ku li taxa tatnîk a navçeya Arguvanya Meletî derketiye nediyare. Lê hate gotin welatiyên herêmê agahî dane tîmên agirkujiyê. Ev şewat bê ku belavê araziyeke berfireh bibe di demeke Kurd hatiye kontrol kirin. Müdaxeya ekîpên pa agirkuj 4 saatan dewam kir û di dawiyê de agir hate vemirandin. Li Almanya qedexe û serdekirtina li dijî komeleyên girêdayî Hizbullaha Îranê. Wezareta Karê Hinduriya Almanya Nancy Faeser bi daxuyaniyekê ragand ku navenda İslamî ya ku li Hamburgê mizgeftekê birêve dibe û li seranserê Almanya hemû organîzasyonên girêdayî wêne hatin qedexe kirin. Wezîrê Almanya got nûnerê yekseriyê îdareya Liderê oliyê İranê li Almanya îdeolojiya şoreşa İslamê bi rengekî êrişkar û milîtanî belav dike. Em li dijî ola İslamê tev nagerin. Lê baweriya Şîya û bi rengekî aştiyane tev nagere û olê dike xizmeta tundiyê. Ev jê li dijî destûrnameya bingehîn ya Almanyayê. Medyaya Almanya jî ragand ku di saetên sibehê de komeke qelebalix ya polîsan li mizgefta Şîn lêgerîn kirin. Mizgefta Şîn jî navenda komeleya İslamî ya li Hamburgê ye û qereqola li pêşî ya Îranê ye. Gudarê nêjama bültena nava rojê pêşkêş kir dem baş.